Krenimo na putovanje iz Tuzle ka Sarajevu. Danas ćete sa mnom istražiti ne samo udaljenost između ova dva grada, već i njihovu nevidljivu vezu koju čini magistralni put. Spojit ćemo se na putu prepunom izazova, ali i čarima koje nosi vožnja kroz Bosnu i Hercegovinu. Ovo nije samo obično putovanje, istražit ćemo opasnosti koje vrebaju na cesti, ocijeniti kvalitetu puta koji povezuje ova dva grada i otkriti najbolja mjesta za odmor za sve oni koji su novi u ovim krajevima. Ako ste vozač koji se tek upušta u avanturu vožnje ovom rutom, ne brinite, imam nekoliko korisnih savjeta koji će vam olakšati putovanje. Dakle, zategnite pojas i pripremite se za uzbudljivo putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu, jer ovo će biti vožnja koju nećete zaboraviti. Poštovani gledatelji, evo nas na putu M17 Tuzla-Sarajevo. Proćemo dakle kroz Šički Brod, Živinice, Stupare, Kladanj, Olovo, Semizovac i konačno Sarajevo. Potrebno je negdje oko 2 sata i 40 minuta. Drugo na što ću se osvrnuti je na kvalitet ceste ovdje pored Lukavca. Kada govorimo o blokadi Tuzle, možemo da vidimo ne samo da ovdje nema autoputa ili neke brze ceste, već i ova cesta koja postoji je, evo vidite u kakvom stanju, a ovdje iza mene gore je bilo ograničenje 80, ovdje je nekih 60-70, evo, a mi evo vozimo 59, 60, eto. Evo nas Šički Brod, petlja, dakle ovdje imamo prvi izlaz prema Sarajevu, drugi izlaz je prema Orašiju, tako da svi oni koji hoće da idu na aerodrom s ove petlje, prema aerodromu, mislim da će biti znak, ali idu prema Sarajevu ovdje, dakle ne ide se prema Tuzli i evo lijepog znaka Sarajevo aerodrom. Također reper 1 su ovi dimnjaci, termoelektrane naravno, a ovdje vam je bingo i zoološki vrt za sve oni koji žele da posjete. 3 i 4, ovdje Živinice 10, Kladanj 43 i Sarajevo 120 km s ove tačke. I ovdje vam je Carina, tamo zoološki vrt i evo dakle na izlazu sa Šičkog. Dakle ovo je Husino i ovdje dakle samo pratimo izlaz prema Živinicama, odnosno izlaz za Sarajevo gdje onaj kamion ide. Ulazak u Živinice. Dakle evo nas sad, ušli smo u grad Živinice. Vozi se 47, ušli smo u 9 sati i 19 minuta i da kad izađemo kraj Đurđevika, kad budemo, onda ću vam reći koliko vremena je trebalo da se prođe kroz Živinice u jutarnje sate, ponedjeljak, radni dan. Evo stajanje koje bih mogao preporučiti, jedna slastičarna kafe, bar, restoran, Lokum, ovaj objekat dakle pored Javuz centra, a ovaj Javuz centar je centar za stolariju, namještaj. Ovdje imate poprilično lijepog sadržaja za konzumiranje, kupovinu namještaja i sl. Dolazimo do semafora. Prvi semafor, ulaz u grad, ovdje lijevo se skreće prema aerodromu. Još bih samo napomenuo da je na ovom semaforu desno, evo mislim da će se vidjeti tržni centar Bingo. Za sve one koji žele da posjete tržni centar Bingo je dakle na ovom prvom semaforu sa tuzlanske strane na samom ulazu u grad. Ono što sigurno možemo reći za Živinice jeste da je grad bogat tržnim centrima, prodajnim centrima. Evo ovdje vidite samo silne hipermarkete, markete za namještaj, stolariju. Evo ovdje imamo etno baštu, etno avliju i razne sadržaje. Ovdje ko hoće da ide u Priluk, na ribu, evo etno avlija Mačkovac 14 km, kraj Nurkić Benzijske, dakle na tom skretanju idete na ribu
Dakle, čovjek vam ulovi ribu u bazenu ispred restorana, vi možete reći koju hoćete i svakako preporuke. Evo ovdje sljedeća tabla, Kladanj 31, Olovo 53 i Sarajevo 108 km. Ovdje mogu reći da smo skoro na izlazu iz Živinica, dakle 9 sati i 29 minuta. Možemo uporediti to sa vremenom kada smo ušli u grad Živinice. Ono što svakako možemo zateći na našim magistralama je traktor koji evo vozi ispod 30, kojeg je malo nezgodno i zaobići. I ono što je neminovno na ovim putevima jesu kamioni kojeg ćemo mi vjerovatno pratiti zadugo. 70 evo ograničenje, mi vozimo 50. Evo prilike da se i kamion obiđe. Ide vozilo. Ovo je naša sudbina koja nas zadesi na putovanju Tuzla-Sarajevo. Evo dok se vozimo za ovim kamionom 43, u kanjonu između Stupara i Živinica, odnosno Živinica i Stupara. Evo da vidite ovdje malo i topografiju i ovaj prirodni ambijent. Evo ovdje imamo isprekidanu, ali ne može, tamo ide kamion i čovjek pretiče tamo kamiona. Evo iza nas ovdje vidite druge ljude. Ono što bi još samo rekao je ovdje u ovom kanjonu između Živinica i Stupara nema nekih sadržaja poput benzinskih pumpi, trgovina i slično, pored prodavača na cestama gdje možete kupiti možda borovnice, med i slično. Evo 40 ograničenje. Ovdje samo šta ću reći za ograničenja 40 jeste da na putu Tuzla-Sarajevo uvijek poštujte ograničenje 40 zato što je ono sveto, to bih rekao, krivine znaju biti veoma nezgodne, pogotovo za ljude koji ne poznaju teren, tako da moj otac kaže i evo iz mog 5-godišnjeg iskustva vožnje Tuzla-Sarajevo, obavezno pratite ograničenja 40 i nemojte voziti na suhoj cesti iznad 50. Kada vidite ovaj kamenolom, dakle tu smo na ulazu u Stupare i ovdje ima jedan dobar pravac gdje ćemo mi sad probati da obiđemo ovo kamiona, imamo vozila, a i puna je linija. I evo dakle ovako izgleda eno kamiona, opet ulazi. Pazi ovo, evo, samo što sam obišao jedan, sa petrolove pumpe ulazi sljedeći kamion. Ovako izgleda vožnja Tuzla-Sarajevo radnim danom. I onda kada kažu zašto su vozači nervozni, nekulturni, ima do vozača, ja se slažem, ali evo, dakle, situacija. Vozimo se između 50 i 60, Tuzla-Sarajevo, Stupari. Evo da se ne žalimo samo, dakle, ono što je još bitno, dolazimo blizu Stupara, tu već imate prodavnicu, možete možda malo zastati. I to je to što se tiče bilo kakvog urbanijeg dijela Stupara. Sad idemo u malo brdovitiji dio. Evo i dobro je. Evo iza ovdje ugla imamo pekaru domaće pite, pekara Šanf. Tu sam jednom kupovao pite i mogu reći da su bile veoma dobre. Pričao sam o podlozi i mom iskustvu, evo zadnjih 5 godina dok se vozim ovom cestom, je da je ona naravno sve gora i gora. Rijetki dijelovi su popravljeni, zakrpljeni i naravno to sve
izuzetno škodi vozilu, amortizeri, krajnice se veoma često imamo čudnu vožnju, na punoj liniji je čovjek preticao. To svakako možete očekivati, ovakve stvari, mada je preticao kamiona koji je vozio sporo. I ovo je otprilike ambijent u kojem se vozite, dakle ove silne krivine, evo Golfa 2 ispred nas, najbolji old-timer, najbolje auto svih vremena za Bosance, Hercegovce. Evo ovdje na desnoj strani, dakle, imamo čovjeka koji je Imbis Nurkić. Otvorio svoj štand, lijepo proširenje, doduše ima malo rupa tu, ali ovo je novije nešto što nisam do sad vidio, obzirom da je novi biznis. Ja preporučujem da možda zastanete, nekad kupite neki sendvič ili eto bar da znate da to postoji. Ali evo ovdje pečenje janeće, ovdje s ove lijeve strane imamo prostore, dakle, koji su svi zatvoreni, ne rade, evo kako ja znam za sebe, da tako kažem, i putujem ovim putem, ali eto mi dalje vozimo. Evo možda samo da snimim ovu deponiju koja je ovako tu, ovakva kakva je, ne znam, regulisana, neregulisana, ali evo malo tu i brdo smeća. Evo i naših lijepih političara, dakle pod rotacijama, voze se u Passatima, a mi silazimo u Kladanj. Evo u Kladanj, pred Kladanj ima nezgodnih krivina, evo na primjer poput ove, i ima da dole još gdje su ograničenja 40, tako da pripazite se na ovim nezgodnim krivinama, ali nemojte zaboraviti uživati u ovom lijepom krajoliku Bosne i Hercegovine. Evo ga puna linija, evo vidite, Zagreb 2072 HG. Evo, samo da vam pokažem kako ovi iz dijaspore možda vozi, ovi koji nas kritikuju kako smo mi neki ljakse. Evo samo i ovo da prikažem. Ali evo, 50 ograničenje, 60 se vozi. Evo ovdje Sarajevo, odakle Kladanj, ovdje lijevo skrećemo za Srebrenicu, Zvornik, eto da kažem istočnu Bosnu. U ovom tu dijelu možete se zaustaviti, ima prodavnica fina, ima gore toalet koji ne mogu reći da je čist, ali slobodan je za korištenje. U grad Kladanj, ovdje ću evo spustiti kameru, tu dakle imamo tržni centar Bingo. Nakon ovog Binga sa lijeve strane imamo autobusku stanicu, dakle gdje autobus uvijek staje. Evo doduše prođemo ovaj most, evo vozimo se 35. Pa evo malo je živnulo možda zato što je ponedjeljak, ali evo na lijevu stranu autobuska stanica. Evo hoće li gospodin prijeći? Hoće. Centar, ovdje desno. Muška voda, nekropole, stečaka, ski lift i djevojačka pećina. Evo i naše lijepe drage policije. Ovdje gdje je ograničenje 50. A ono što bih rekao, ovdje sad za cestu, nakon Kladnja vidimo kakva je prvo podloga u ovom dijelu, ali u daljini vidimo kanjon. Taj kanjon, ja bih samo ovako obratite pažnju, je da se pripazite dok vozite u tom kanjonu, zato što to je jedna od najopasnijih ruta na ovom putu iz razloga što je podloga loša, krivine su velike i tu, pošto je kanjon, veoma često cesta zna da bude vlažna, smrznuta i tako dalje, gdje vrlo lako vas može izbaciti iz trake, tako da nebrojeno puta ljudi voze, kaže pa nisam vozio puno, vozio sam 45, 48, a ograničenje je 40
I to je ponekad bilo dovoljno da se vozila izbace iz trake i da eto bude lakši, ali opet nesreća i nesreća. Evo ovdje nakon što se prođe Kladanj vidimo jasnu razliku ovdje između starije ceste i ove ceste prije. I evo vidite kako to fino drnda. Također ovdje sa strane može i osut, tako da u slučaju jakih udara vjetra, i potresa koji se evo sad dešavaju u zadnje vrijeme, pa možda zadnjih nekoliko godina su malo učestaliji, obratite pažnju na evo ovom ovdje području. Evo i dakle imamo i znak, uzvičnik, opasnost i 40. Tako da ćemo mi sad ovdje malo oboriti brzinu. Suha cesta 45, evo, još jedan uzvičnik. Evo o čemu sam govorio. Dakle, to i to. Ovo nije bilo kad sam ja dolazio prema Tuzli prije nekoliko dana, ali to su te nesreće koje se u ovom kanjonu dešavaju, zato ako ćete igdje obratiti pažnju dok vozite Tuzla-Sarajevo, to je kanjon nakon Kladnja ako idete iz pravca Tuzli. Evo svakako jedna od pozitivnih stvari na ovom putu Tuzla-Sarajevo je to što se uradio ovaj dio puta gdje se zaobilazi poslije kanjona, rekao bih, najgoriji dio puta, to jeste na Karauli. Evo vidite ovdje da iz pravca Sarajeva uzbrdo, dakle ovi sa lijeve strane mogu da obiđu kamione, tako da je to sigurno jedna dobra stvar i rješava puno onog negativnog stresa. Tako da vidite da i ove dionice nije baš lako ni izgraditi, obzirom da su potrebni ovi mostovi, vijadukti i ovi viseći elementi. Ali eto, to je naša nesreća gdje u Bosni i Hercegovini, možda nesreća u sreći, da pored toliki brda je veoma teško probiti silne saobraćajnice, autoputeve, brze ceste i možda je to jedna od najvećih opstrukcija vlasti da napravi ovaj put Tuzla-Sarajevo. Ja mislim da se sve može kad se hoće. Nakon ovog puta imamo jednu ovdje krivinu, opasnu, gdje je ograničenje 40, a evo znate šta sam rekao za ograničenje 40, jeste da dobro pripazite, jer zna veoma često da bude iznenađujuće, pogotovo za nove vozače. A sad mi dalje idemo prema Olovu, odnosno Olovskim lukama. Evo, imamo 70 ograničenje, vozimo 60, nailazi na najveće nezadovoljstvo vozača, gdje evo, u nekom prosjeku možda bismo rekli 60 km/h da možemo da vozimo. Evo, takva nam je sudbina. A mislim da je ograničenje 50-60, eto. Evo nas na domak Olova, 3 km, Sarajevo 52 i Mostar 166, 10 sati i 22 minuta. Ono što je zanimljivo za Olovo jeste da je Olovo grad budućnosti, tako se izražavaju građani Olova i načelnik, tako da ja to poštujem i tu viziju koju ljudi iz Olova imaju i ako Bog da i budu stvarno u pravom smislu te riječi grad iz budućnosti. Olovo ima dakle ovdje autobusku stanicu
gdje se autobus zaustavlja na kratak period, 10 do 15 minuta, tako da tu pravi pauzu za sve one koji putuju autobusom. Imate toalet gdje se plaća, mislim možda marku 2, tako nešto. I imate 2 benzinske pumpe, bar iz ovog pravca kad idemo. Jedna je HIFA, druga je ININA pumpa. Ja ću se sad zaustaviti na ININoj pumpi, da budem iskren iz razloga što je WC povoljniji, otključan je muški WC na HIFinoj pumpi, nešto nije radio neko vrijeme, i da naspijem gorivo, tako da evo nas u Olovu. Dakle, Olovo, evo desno tamo imamo gradski stadion, Stupčanica, tako da evo ko dolazi i prati utakmice, tu je desno, skretanje za Zavidoviće. Sportski centar. Evo dakle benzinska pumpa HIFA, veoma povoljna za stajanje. Evo ovdje imate vanjski toalet gdje je kombi parkiran. Evo dakle ulaza u centar i autobuska stanica u Olovu. Tu ima u blizini pekara, spa centar. Ovaj objekat sad se ne vidi od ovih billboardova, ali eto. I odmah nakon toga je ININA pumpa koja nije sponzorisala video, ali mi idemo tu da sipamo gorivo. Evo tu se možete zaustaviti, popiti kafu. Veoma povoljna lokacija, fresh corner. Isto tako, eno i vaš su dodali za kola. Zdravo. Može dizela za 20. Zdravo. 20 gorivo. Hvala. Ništa, ja bih samo dodao da je osoblje na INI veoma ljubazno. Uvijek su bili veoma nekako narodni, ali ljubazni, kulturno narodni. Tako da, evo, shout out za INU benzinsku pumpu. Mi se vraćamo, dakle nasuli smo, doduše već kad smo kod goriva, mogli su napraviti neki studentski popust za nas, studente, ali eto. Naime, mi se vraćamo na cestu, evo nas, dakle, odmah nakon što smo krenuli, 40 ograničenje i samo ću vas da pripazite pažnju ovdje na ovu krivinu 30. Evo vidite kamion, ne znam vidite li od kontrasta, ali otprilike ova krivina funkcioniše ovako gdje stvarno trebate oboriti na 30, 20, 30, da se dobro pripazite. Jedna anegdota, evo, dakle, sa ovog brda odozgo gdje sad ide ovaj kamion prema meni. Moj tetak nakon rata je vozio autobus. Prije nego što samo ispričam anegdotu, ovdje imate panoramu, dakle lijep pogled na Olovo, pogledajte dole, i jedno mjesto popularno za zaustavljanje. Dakle, moj tetak nakon rata je vozio autobus i otkazale su mu kočnice dole pred ovu krivinu i on je nekako uspio da izmanevriše tako da se prilijepi uz ovo brdo i oni su brdo trenje, nekako je uspjela malo da ga zaustavi i oni su se imali su nezgodu. Sad ne znam da li je kome šta bilo, ali eto, ima i stvari na koje nekad čovjek ne može utjecati, a to je mehanički kvar. Ajdinovići, dakle, nakon Olova imamo ovdje skretanje za Ajdinoviće gdje je evo market Ado i tamo se ide u to mjesto u slučaju da vas Ajdinovići interesuju. Za sve oni koji žele da posjete, evo tu je, dakle nakon Olova. Dakle, evo vozimo se kroz Nišće i Nišćke visoravni, a ovdje sad na mojoj desnoj strani imamo pećinu
Bijam bare za sve oni koji žele da posjete. Dakle, evo pećina i tamo imate parking, sad i kućicu, tako da od ovog mjesta gdje ste vidjeli mjesto sa kućicom, ljudi odlaze možda kilometar i pol se pješači i onda dođete do pećine. U toj pećini imate određene ilustracije, figure pećinskog čovjeka. Poprilično je hladno u njoj, tako da ponesite možda samo nešto malo da ogrnete, iako je na polju veoma toplo. I znam da ljeti u toku sezone budu neki štandovi, možete ponijeti deku. Ne znam da li smijete vatru paliti, ali ljudi općenito tu koriste mjesto za odmor u prirodi. Što je svakako divno ovdje jesu ove visoravni, Niške visoravni. Prirodan ambijent, ljepota, iskreno možda jedna od najljepših područja u Bosni i Hercegovini. Rađaju se tu etno sela, arapska naselja i tako dalje. A mi se sad ovdje vraćamo na cestu i kvalitet ceste gdje vidimo nekog dole gospodina koji pretiče na punoj liniji. Malo nezgodno, ali ovo je dakle dio ceste koji se i trenutno i sad širi. Nedavno je odrađen. Zove još jedno preticanje na punoj liniji, ali eto, ovaj kombi stvarno vozi sporo. Gdje ovdje imamo s ove druge strane isprekidanu liniju, dvije trake za ljude koji idu uzbrdo, tako da mogu obići kamione. Ovo je jedan pozitivan primjer kako se može riješiti ovaj problem sa kamionima i koristi. Ja sam veoma zadovoljan što se ovo ovako izgradilo. Kao korisnik koji često putuje Tuzla-Sarajevo, ovakvih primjera treba da bude još. Dakle, ono što je najveći problem su ovi kamioni koji ne možemo obići. Mart jesu aktuelni, evo saobraćajnog znaka, nekako upola krivine, a evo tih radova koji prave ovdje treću traku, što je po mom mišljenju veoma dobro. Ovdje se dakle saobraćaj odvija naizmjenično. Dakle, prošli smo Čevljanoviće, evo idemo ka Srednjem i onda dolazi Semizovac. U Semizovcu ima stajanje, možete tu da pojedete ćevape. Evo nas, dakle, sad ulazimo u Semizovac. Semizovac je nekako na raskrsnici između prema Vogošći i ovamo prema Ilijašu. Ono što ovdje se trebate pripaziti jeste radara i ograničenja 40. Ovdje, dakle, na desnoj strani imate pekaru, ne znam, evo vidite trgovinu, a na lijevoj strani iza smo imali ćevabdžinicu i mjesto za zaustavljanje, evo radara. I ovdje desno idete za Ilijaš, ovdje dalje nastavljamo prema Vogošći. Dakle, nakon nekoliko minuta što prođemo Semizovac, ovdje imamo izlaz lijevo na Vogošćansku petlju, gdje idemo, evo vidite, na autoput Zenica-Mostar i idemo pravo prema Sarajevu. Dakle, evo Vogošća se polako nazire tamo u pozadini. Ovdje zna biti velika gužva tokom radnih sati. Dakle, moja preporuka kada dolazite u Sarajevo, izbjegavajte radne dane i da dolazite negdje oko 3, 4, 5 sati. Veoma nezgodno vrijeme zbog velikih gužvi, upašćete u špicu, rijeka automobila, to izbjegavajte pod svaku cijenu. I evo nas, ulazimo u Vogošću, ovdje kružni tok. Dakle, semafor Vogošća, imam još samo 4% baterije, ali eto, nakon Vogošće dolazi Sarajevo. Sad je 11 sati i 15 minuta. Evo vidite te gužve. I ovo je većinom ovako, tako da vas ovo ne iznenađuje. Ono što možda možete uraditi je gore, izaći
ući u grad i tamo kroz gradsku saobraćajnicu proći i izaći dole na kružni tok. Zvanični ulaz u Sarajevo, 11 sati i 23 minute. Evo, Sarajevo se tamo nazire, krajolik grad, Trebević. I evo, za kraj ja bih samo rekao, dakle, bez obzira na vrijeme i brzinu dolaska, ako divljate na cesti, možete do 10 minuta, maksimalno 15, ubrzat. Ako vozite malo sporije, isto tako 10 do 15 minuta možete izgubiti, ali uvijek pazite na sebe, pazite na druge, vozite oprezno, prilagodite se vožnji, nemojte voziti presporo, dakle, spram ograničenja i do 10 iznad. I hvala vam na gledanju. To je bilo putovanje Tuzla-Sarajevo i nadam se da će nekad u budućnosti ovaj put biti bolji, kvalitetniji u svakom svom smislu, u smislu podloge, brzine kretanja između dva velika grada i ljudi, čujemo se do sljedećeg javljanja. Hvala.